Siyabingelela ngane zakwethu, siyacela uma uqala ukungena kuleli khasi lethu wenza ubulungiswa ucofa subscribe button le channel yethu uMkhosi 2. Ewe ngane zakwethu-ke, umsakazi woKhozi FM uDJ Sigqemeza useshiye phansi ukusakaza uKhosini FM kulandela ukuthi abaphathi bakhe babeke etafuleni u-8 hours ngenyanga. Zingane zakwethu, uthi-ke ubhale kanjena-ke ekhasini lakhe uthi, bebethi kimi 8 hours a month. So ngane zakwethu, kusho ukuthi-ke wabona ukuthi uSigqemeza akawushiye phansi umsakazo. Abanye-ke bathi hhayi nje lokhu-ke bese kuyiyona ndlela yokuthi bakuchithe emsakazweni ngoba ubuzobona ukuthi u-8 hours lona muncane awukwanelisi. Bathi nje hhayi bese kuyiplani vele leli. Mina-ke nawe bengathanda sihlangane laphaya kwi-comment section sizwe uvo lwakho ukuthi wena uthini ngalolu daba lika-DJ Sigqemeza. Ngane zakwethu-ke makukhona-ke okunye futhi sobuya siniphathele kule channel yethu-ke. Mina-ke nawe siphinde sihlangane kwividiyo elandelayo siniphathele lezi ndaba nezinye. Danko bayo, ungakhohlwa ukucofa subscribe button le channel yethu. Danko.